Youth Wings pen di berbata saikia me phi me ke kai PGR VGR along ke tharli ji along karbiang long arat ke doan kachirok tokpen ke do akinang sot pusi phelang pi mate kheroni arat pen ke pachini long nit borjana long ingdeng kep dipu presbytery ningkan sekame pi mesen pen kapichun Carbing long life prime time beer talong peneli sami beauty baby non beer tang ton pen arjuponi thang pini thang thang ni phaing ko retrogarni APHLC Youth Wing satum Nazira constituency MLA Debabrata Saikia Supreme Court pen arona long kipang dakpon Carbing long along PGR VGR along lealong aron ripen ki do tumaphan ki tharli ji pwalu ki paklang lake aron kalipu ki pu puthak ami phi selamsi me ke kai PGR VGR long lealong aron ripen kidu kebe ke chia sophan aron ateng pen ke tharli ji Carbing long Thomas Council pen social organization pen all political leaders atum pen chingki chingwai derapi resolution NC PGR pen VGR long lealong kidu atumaphan ke tharli ji notification paklang lo Bangsolam Congress Songja Debabrata Saikia Racharya Lephan Chimathasi ki kham khilapen ke tharle aron damdipu lamthi ki paklang jok pini thang thang ni phaing ko retrogarni adap por phai sir ke papor malom APHLC Youth Wing satumpen dipu bus stand towar pialong Debabrata Saikia ami phi meke kai padopon আমকুল হিসাবে বেদখল করাগুলোকে নিষেধ করা হয়েছে এনেকা মন্তব্য দিছে যে সেই মন্তব্যলৈ আজি আমি APHLC দলৰ পৰা যে আমি সেই পতলিকাটো আমি কাক কৰিছোঁ কিয় যে আনলোকফুল বুলি কৈছে কোন আনলোকফুল আনলোকফুলটো তেখেতে নিজেই হয় যে 6টা যে ভাৰতীয় সংবিধান যিটো ষষ্ঠ অনুচ্ছেদটো অধীনত যে নিজস্ব বিধানী যে কাৰ্যপালিকা সেই অধিকাৰটো কাৰ কাৰণে দিয়া আছে আপোনালোকে জানাব কাৰ কাৰণে দিয়া আছে ব্যক্তিগত পৃথককৈ দিয়া হৈছে ব্যক্তিগত দিয়া হৈছে যে ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ মতে ইয়াত এলেকাত শিশুলীয়া মতে নিজৰ বিভাগটো দিব কৰিব আজিলৈকে বুজা নাই নেকি যে ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ কোনোবা আহি পেলাই ইয়াত অবৈধভাৱে হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে নাই সেইটো আমাৰ প্ৰশ্ন সেইটো কাৰণে আমি আজি নিন্দা কৰিছোঁ বিৰোধিতা কৰিছোঁ যে তেখেতে এনেকুৱা মন্তব্য যে যাতে অসমত আহি থকা দিনত যে বিধানসভাৰ মৰ্যাদা সদনতে এনেকুৱা মন্তব্য নকৰে কি আমাক জনজাতি বা খিলঞ্জীয়া লোকৰ কি অৱহেলা কৰিছে নেকি ভেদভাৱ হিচাপে তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি আমি দুখ লাগিছে আমি অসমত দুখ লাগিছে কিয় আমাক এইটো অৱহেলা কৰিছে যে ইয়াত খিলঞ্জীয়া লোকসকল ভূমিপুত্ৰ সেই অধিকাৰটো বুজি পোৱা নাই কি অধিকাৰ দিয়া আছে যে কোনো ক্ষেত্ৰত ইয়াত বহিৰাজ্যৰ পৰা আহি যে বহিৰাগতৰ পৰা আহি ইয়াত কোনো হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে ইয়াত অবৈধভাৱে ইয়াত হাত দিব নোৱাৰে এই ক্ষেত্ৰত যোৱা 20 তাৰিখে দেশত News report Carbing long live Carbing long aratame PGR VGR long ki tharli ji asaya phan kacheso amede ki map lapuke kalilang sitame solangdu karbiarat antame labangso puthak chirok tokpen ki do kinang sot pusi pini thang thang ni phai inkoira throkarni phelang pi mate khironi arat pen Carbing long arar phan ki pachini Carbing long arat ke doan khai si ning si pu ke chisong pen ajoksi ke dam tang thang thang ni phai inkoyarni Carbing long hamphang song ke doan Racharya song ke doan pen chingki chingwai si thang thang ni phai inkorai siarni Carbing long Thomas Council pen PGR VGR along aron ri pen ki do tuma phan an Supreme Court arona teng pen ke tharli je phan lo pe klang pon lo
labang so alu kipiklang det pen rara kachesong kichun pami lapuke kalina sitame rara kimang komentu si kichun jima pusi solang du karbiang long rara tum tame karbiang long tumas council phan chonghong prong ason si nonapor nang dulu nasi prabjin pen karbiang long tumas council kija tum tame SOP dia lo kipaklang ponje phansi lamthi piklang pon athi nonapor karbiang long arat ki do anta ning si ki doang thek nang klang tanglo kidam tang philang pialong kes eri sotum areng hu ki sopuke karbia khaisi areng ki sopwa joksi solang do karbia ratame aning ki pungpena jok kachesong umplup anpin lo nonapor jasemet pet bangke ilitum la bangso kachesong karbiang long non karbiang long atok ano kedo karbi keitum thurpak la bangso party song dhrom chipu bepin ben karbi tang de karbi pola bangso pathepen dak kachesong long bangke halaso kachesong aklam long bangke non bangke jasemet bangke KSE KNCE la pen SDC numa hu risi bangke alang litum kachesong long halaso bang areng hu sonang lo halaso areng hu sonang bangke inut karbi puben si arong areng ke so pojoni si karbiang long angkang pi bang ratum thurpak lo hala bangso thurpak man se ratum cheto lo ala dak ar japlo lisi hala solong bangke pini ar nita karbiang long arar tum thurpak party song dhrom chibu pepin pen ar jap pet thurpak pojoni si pini council tum samela bangso lam bangke eviction claim po bose alang litum pulotema eviction claim po busi pulostame hala bangso eviction ke claim bang alang litum non ilitum isi ning thede bi karbiang long arat bang anu tinarat tanon bangke isi ning thete bi bang sidokok labangso ke claim bang a hok vek pen claim vek poma mading ton kok jimate lam thu lam dok ke bai non election por si lam thu lam dok pen ke bai phan bang labangso phan claim chot ma bang si rat tumang si ka cherok dok doi kok la si non la sila puson ning si ke do theke ningarong meme binong non ki bang jilang arni tame la puson ilitum chesong lipute ki bang jiarni ilitum akimangke chunchi de jipuke matha masi nang nilu pusi ningje si alama ke lalo he ahok per lanung fija thar plodang tanal tu mado beta chini lo je tarekin koi ke labang so pijer vijer pu thak tharle nang jima nang ni nam pulabang so rat alam the ke enalong ke si amfetame lam chak ning chipi lo nang tum chini si tarekin koi rai si benama ke order la pen SOP fetame pasalam fit pu pulabang so video nang tum nang duji banal tum labang so bang collect jibon sita nilitum ahin mani puji bang lalo je inut si emang hu benong si tarekin koi pol tarekin koi nang po lage coba ini lo mati sih em set puluh tang tadi. Lafi lake pinian fitame pini ni troke pleng lo ho. Pinian ni fitame SOP bangke rat tu mange jong prong lo. Ahok beke bangke. Lapen lake felang piarat dat laki sung pukali. Ahok beke bangke. Labang so kisung kalake karbiang long nijang karbiang long adang pi pen mas rat figi thur penak. Filabang so amede bangke kare kar plumotema. Fita labang so amede kapam me bolong bangke tu madai chen ni labangke. Jase met pera bangke karbium ta meke prang lo pinak posila bang so amede bangke. Ke karlok lang non anta si nili tumpen puthor ka chuning ri thuji bang lalo je comment tu si SOP bang ka selam seragra fil adon tin ka pele jima lapen comment tu se ka tharle jima karbeng lo autonomous council bang so authority tumpen rada phan pa chini da phone me parji kali prote mo kupine mu hejo fe mening jelo je konane kupine suluk foda ka temon no fenang japtang lu protang la bang ke ilitum adai chen e lapen karbeng lo autonomous council fil bang ka adai chen nai la bang News report Karbing Long Live. Dipu Presbyteria Hinpen Patirpi Ponsi Longnit Borjan Pastorate ang Kangkido Longnit Borjan Mondulialong Kidam Tang Thang Thang ni Pai Inkoira Kitompen Inkoira Puar ni An Ni Thoma Parman Ingdengkep Dipu Presbytery Ningkane Sekamaypi Kepaman Pon Bangso Mai Hut Kichengar ni Pen Moderator Reverend Arlal Chapuya Chipahim Puponsi Arna Mapan Kirokar Chuamai Paman Pon Bangso Melong Dipu Pastorate Longnit Borjan Pastorate Hamren Pastorate Dongkamukam Pastorate Lapen Jaipong Pastorate Kadukave Pastorate Pho Along Pen Kivang Arara Tumapan Mate Delegate Tumapan Deng Ponsi Arna Mapan Kirokar Chuamai Paman Ponlo Bangso Ningve Arna Mapan Kapire Sarlam Thiang Ding Pi Kresir Kep Angding So Inkora Ki Thomalong Pen Athipi En Ponsi Dipu Pastorate Longri Pastor Reverend Lalthan Moya Ahin Pensi Jumisen Pen Arna Malam Than Pon Puthot Arni Moderator Mondulia Sar Dola Singh Teron Kachepahim Phupona Melong Kivang Jia Ningkana Hud Presbytery Arlo Ki Claim Kidam Nang Jia Putha Kachetong Dun Pastorate Phopen Kivang Delegate Tumpen Chingwai Chingsaya Jaimek Deng Ponsi Mesen Pen Pachun Pon Bangso Ingdengkep Dipu Presbyteria Maipi Kijut Simate Bhomkuruarni Adap Mondulia Sar Kapithira Jaimek Paman Ponlo
bangso monduli asar kapethi rajar megahut Dipu pastorate pen monduli himari sarmen hanse monduli himari jensing teron monduli himari dhorom sing timung monduli himari horen phangcho monduli himari roliwel phangcho lapen monduli himari ratis rongphar lapen hamren pastorate pen monduli himari hulirom terang mohon kramsa monduli himari sikari ingti lapen monduli himari dhonison timung kadokave bangkhri siaphan monduli asar ke claim japan moderator monduli asar dola sing teron hin pensi pathir ponlo Aki mi ke pathir pon monduli asar atumaphan monduli asar harba morning tia hin pensi ke than par yalam the than par jupon Arni kangsam por phai troga pora hutpen puthot kirokar chomai padoponsi moderator dolasin teron ahin pen ke chari pona mialong ki jutsi arna malam ki than ponake kedamji moderator reverend arlal chapuya hin pensi ki claim kedam nang jia puthak mesen pen arna malam than ponlu Mai Pehut Dipu Hamren Dongkamukam Longnit Borjan Pen Jaipong Pastori Khoyar Tumpensi Arnam Kirwalun Jumisen Pen Barjupon News Report Carbing Long Live Pini thang ni phaing ko ra trogarni Dipu ASDC tiripi sai hema thengno ongdung ASDC KSA KNCA asong chingrum si sonpli kemang ke pachun japhan ingsam jin pen kachisong asai ke deng khai long ria pharman kachisong pen apran ke dam nang tum pinangan dolo lapen areng hu keso atuma bangke lakha masi un elo bonta pini arni an Karbianglong district nangchilong et pen artaning kan trok sikep nang pleng dera phita karbiarat akar I hemprek tang thim chilong lelang apor pen apor ratcharia song tame chelar bomlo bonta rarakar I hemprek tang thim abangke kichun japhan alamsi chethan thidet khangjang labang solam thepen matha parsik pon pe mesi ASDC KSA KNCA asong pen japonsi rathur pak pen hemprek tang thim pharman kache song pini thang ni phaing ko ra trogarni dipurong sopialong thek ponlong Bangso kachi songalong kijong ponake prabjin pen hemprek mate Indian Constitution alolong kijong dak Article 244A pechun serak nangji pusi jongpon Lancho takali Meghalaya Sorkar pen Assam Sorkarang bong give and take policy kachi togalam don chen thu vek nangji pusi jongpon Lapen inglong aso ki dodi mate Karbianglong West Karbianglong lapen Dimahasau La district ke thomalong ke Citizenship Amendment Act CAA implement long lipusi ke hang pedo La ancho takali Uniform Civil Code UCC sitame bang ke paprang tangalong ri pen ilitum along ri kachi prek thepi la si bangso ron pen nang pajok ponang ji pusi pini bangso kachi songalong pen Karbianglong Thomas Council CM Dr. Pijaram Longhang Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma lapen Union Minister Phan Panongsi Pinpura lo pajir pon pusi abarim CM mate ASDC General Secretary Jotson Be Ningje pon Bangke sonpli jasemet ke tempregalam lo pen dun thugela border hoelam pen thom bangke la CA li bangke UCC sonpli pen se bang thoma chief pan tum ke memorandum ki piji ini kita ka CM lo council CM ke hai pa ben ini bangke Assam chief minister ke hai pa thom bangke ha Union Minister ke hai pansip memorandum pi ason tialam thepe asi alam the bangke hempregala bangke ani ding thu bigalam ninkan pokkap to selo India Parliament no karai hempre people bang dalo Karbianglong pen ensilis pa tokang pen Karbianglong pandat lepita chok ensilis pandat lepita chok Natung separate acho. Aku betul apa di puisi otonomus. Pansi ke. Dak masih tu. Tapi ini kan konsep. Saya kita masuk kerja kami bang. Congress of Government. Jangan mama. Sorkar kacir bilang ni kan pokai mongko. Latu nang klaim pipedal. Whereas an ini Banglang dam lu putih. Constitution फांसी के करेलु इंडिया गवर्नमेंट की ना इम्प्लीमेंट की पेटे के तिता उदाम लुप होते हाला जुडिशियल कोर्ट बांग पक्ता हाँ बांग वे
Kita constitution long tu ko. Hala indeng pokep long sikit dulu. La disa court pen hala. News report long sudaring ti Karbing Long Live. Manja Police Station angkang Manja Pen Dimapur ka Chelenga Tuvar ICDP office adung het kedo Manja Senior Secondary School along kedamtang thang ni phai ingko rap kiajo kanghu kirut ahok ke ong dong hor mo bangke panahok te kang edlo birta kilong atengke ni phai ingko rap kiajo por phai sir keblapen kep ang bong alom si kanghu mate odlang no tum kiludam tahai lapen angsong ventilator along pensi kilut pusi Manja Senior Secondary School Principal P Hang Sing Pen nang pachini dun kang huatum aot kilang no pegajok school property mate kinang sot alo ID card almira uniform sweater bench desk he hui pahing no te kang etlo anchot kalisi uniform sweater lapen ki ongdung akinang sot alo abang school a hemar lusi me thor te kang lo lapen school a hemar lo matsi ki I ka phi ing te kang lapen principal ang hoy mate chair along ta phi ing kang si pater te kang lo almira sita hek dak dak si panahok lo lapen paper along lam juno lam kang ther lapen kang ton kang thia lam thesita tok te kang osi bi te kang hupusi birta ka humrida mahut nang pachini dun puthot ani kang hu kilut po birta chilong pen principal P Hang Sing abang Manja PS along arona teng pen lam hoi sita pidam lo lasi lam hoi ki pidama tengke raikom sai khe tum ritarli poputa pachini ponthu Dilai pen bijoy rong pi Karbing Long Live. Pinya birta ke lapansi kang ton poniklong Kardong.